Bafowethu ake ngithathelele ithuba bafowethu ngidlulisa ukuxolisa kwami kuJobe lapha uSithole bafowethu. Nami ngathatha ngenhliziyo ngolesihlanu nakho sidliwa eEgypt. Senginyanye kakhulu ngagcina sengimbiza ngalento, ngagcina sengimbiza ngento engenasidingo bafowethu. Ngibonile inkabi zami lapha ziyakhala kuma comment ngamazwi ami nenhlabathi bafowethu. Ngathatha ngokucasuka, ngathatha ngenhliziyo ngithi angixolise nje. Uma ukuthi uJobe uyofika kuye le video bafowethu ifike namazwi ami athobekile azi ukuthi ngiyathobeka ngiyaxolisa. Futhi ivideo sengiyisusile ku Facebook, ngizoyisusa nala ku TikTok bafana bakithi. Ngixolisa kakhulu kuJobe bafowethu, nami ngiyabona impela ngithe mangiyibuka ivideo ngase ngiyabona ukuthi no amazwi ami aba nenhlabathi kakhulu. Ngathatha ngenhliziyo bafowethu, nani niyazi ke bafowethu ukuthi abanye baze bebulale ngisho ukubulala uma ukuthi izinto ayihambanga kahle ebholeni. So bafowethu ngiyaxolisa bafowethu, nje ngithatha lethuba ngiyaxolisa. Ningixolele insizwa zakithi, ningixolele intombi zakithi. Ngathatha ngewala, ngathatha ngenhliziyo. Ngiyithoba phambi kwenu bafana bakithi, ngiyithoba phambi kwenu bodadewethu. Ngixolise nje kuJobe, ngixolise kakhulu. Ngiphinde ngixolise nangezana bafowethu. Naye ngagcina sengikhuluma ngamazwi anenhlabathi ngaye noFoster bonke. Ngiyaxolisa nje impela bafowethu, ngathatha ngenhliziyo. Ngithe angilithatha nje leli thuba ngixolise ngingananazi. Ngiyacabanga ukuthi ukuxolisa kwami kuyofika enhlizweni zenu nasekuthuleni kwenhliziyo zenu bafowethu. Ngiyabonga.